American people. ndashimira cyane abaturage b'Amerika kuri iki cyizere gikomeye bangiriye cyo kungira perezida wa 47. Yamani twongeye kubaha ikaze mwe mudahwema kudukurikira aho muri hose mu mpande enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali. Tubahaye ikaze hano kuri Blaze Boy Show. Ubu rero mwarimu bizi ko muri Amerika hari kuba ibintu by'agatangaza, ibintu bikomeye, baba bari guhatanira umwanya wo kuyobora. Byaje kuba ibintu bikomeye cyane ariko byarangiye habonetse utsinze amatora. Bavuga ngo ababurana babiri umwe aba yigize nkana. Murabibona rero Trump na Kamala Harris baba bahataniye umwanya wo kuba perezida, ariko byarangiye Donald Trump yerekanye ko ibyo yakoze ubushize yakwikosora akerekana ko ashoboye. Kamala Harris mu magambo yatangaje yavuze yuko bibaho nta kundi byagenda, ariko ko atazacika intege mu kuba yakongera kwiyamamariza kuyobora Amerika. Donald Trump mu kamwenyu kenshi yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga zose atangira gutanga ibiganiro avuga yuko ikiswe umuntu wese w'umwirabura akaba ari umwimukira, abo bantu atazabihanganira, kandi yavuze yuko Amerika agiye kongera kuyigira igihangange ku isi yose. Donald Trump yegukanye intsinzi mu majwi menshi cyane nyuma yo gutsinda amatora. Yagize ati Thank the American people. ndashimira cyane abaturage b'Amerika kuri iki cyizere gikomeye bangiriye cyo kungira perezida wa 47 n'uwa 45 wa Amerika. And every citizen, I will fight for you, for your family. buri wese muri mwe nzamurwanirira, nzarwanirira imiryango yanyu, nzarwanirira ahazaza hanyu. buri mwuka mu mpeka nzawukoresha mbarwanirira, sinzaruhuka na gato kugeza igihe tuzagira Amerika ikomeye, itekanye kandi itera imbere. This will truly Amerika abana bacu bakwiye kandi natwe dukwiye. Ibyo ni byo mukwiye. Iki ni igihe kidasanzwe kuri Amerika. Iyi ni intsinzi iryoshye ku banyamerika, izadufasha kongera kugira Amerika y'igihangange. make America great again. nuko ngayo nguko namwe mwabyiyumviye imigabo n'imigambi ya Donald Trump, nubwo atararahira ngo atubwire ibyo agiye gukorera Amerika, ariko namwe muriyumvira yuko aje afite courage. Kamala Harris nawe avuga ati naho byagenda ute, indi manda ya kabiri nabwo nziyamamaza kandi nzatuza ari uko nyoboye Amerika. Donald Trump yahise yegukana inzu ya White House, urabona ko yishimye cyane. Ibindi nakagaruka, icyo mbasaba ni ukora subscribe, ugakanda no kunzogera, tukabana mu biganiro byacu.